Po smrti starca Isaija, prepodobni Serafim ne promeni način svog pustinjačkog života, nego doda novu osobnost svom podvižništvu, naloži na sebe teški podvig molčaništva. K njemu u pustinju su dolazili posetioci, ali on nije izlazio k njima. Ako mu se desi da sretne nekog u šumi, on je padao na zemlju i nije dizao oči dok dotični ne bi prošao. U takvom bezmolvju, u takvom pustinjačkom molitvenom podvizavanju prožive on oko 3 godine. Ne dugo od toga, on prestade posećivati Sarovsku obitelj nedeljom i praznikom. Jedan brat nosaše mu i hranu u pustinjačku keliju njegovu, osobito zimi, kada kod starca ne bijaše njegovog povrća. Hrana mu je nošena jedanput nedeljno i to u nedelju. Kada je brat ulazio u predsavlje, starac je rekao za sebe amin, otvarao vrata, glave spuštene k zemlji. I tek, pošto bi brat otišao, starac je stavljao u posudu na stolu hleb i malo kupusa i time davao na znanje bratu šta da mu iduće nedelje donese. No, sve to bejahu samo spoljni znaci molčaništva, molitvenog ćutanja. Suština pak mnogo trudnog podviga starčevog stvarno se sastojala ne u uklanjanju od razgovaranja, nego u bezmolvju uma, u odricanju od svake žitijske pomisli, radi najčistijeg, najsavršenijeg posvećivanja sebe Bogu. Mnogi od bratije veoma su žalili zbog takvog udaljavanja blagodatnog starca od razgovora sa njima i zbog uzimanja na sebe podviga molčaništva, a neki ga čak i opominjaše što se povukao u samoću, dok bi razgovarajući sa bratijom hranio rečju i primjerom ne škodeći blago u strojenju svoje duše. No, na sve te prekore starac je odgovarao rečima prepodobnog Isaka Sirina. Zavoli bezmolvje, jer ono više vredi nego hraniti gladne u svetu. I rečima svetoga Grigorija Bogoslova, divno je bogoslovstvovati radi Boga, ali bolje od toga je ako čovek očišćuje sebe radi Boga. Mnogo trudnim podvigom molčaništva prepodobni Serafim na najsavršeniji način očišćavaše i prosvećivaše predivnu dušu svoju i još bolje i više uvođeše u tajne Božje slave, potpuno razoružavajući đavola za borbu sa pustinjom žitijem. Kakve podvige duha donosoše ovaj podvig blaženom Serafimu, može se jasno vidjeti iz poruka svetog starca o bezmolviju, koje su nesumnjivo zasnovane i na sopstvenom primjeru. Kada boravimo u molčaniju, govorio je kasnije prepodobni Serafim, onda vrag, đavo ništa ne uspeva protiv tajnoga srca čovekovoga, a ovo treba shvatiti o molčaniju i razumu. Molčanije rađa u duši molčanika razne plodove duha. Od usamljenosti i molčanija rađa se smirenje i krotost. Sjedinjeno sa drugim delovima duha, molčaništvo, molitveno ćutanje, uzdiže čoveka ka pobožnosti. Molčanije približava čoveka Bogu i čini ga kao zemaljskog anđela. To samo sedi u svojoj keliji u straženju i molčaniju i trudi se na sve moguće načine da se približiš Gospodu, a Gospod je gotov da te od čoveka načini anđelom. Na koga ću se ugledati? Samo na krotkog i molčaljivog i tako drhte od reči mojih. Knjiga proroka Isaije, 66. glava, 2. stih. Osim drugih duhovnih tekovina, plodom molčanija biva mir duše. Molčanije uči bezmolvju i neprekidnoj molitvi, a uzdržanje čini pomisao nerasejanom. Na kraju, onoga koji stekne molčanije očekuje mirno raspoloženje. Tako je prepodobni Serafim provodio podvig molčaništva i dostižući najveće duhovne darove dobijao i nove blagodatne utehe, osjećajući u srcu neiskazanu radost u duhu svetome. Poslanica svetog apostola Pavla Rimljanima, 14. glava, 12. stih.
Penjajući se dalje po lestvici vrlina i monaškog podvizništva, prepodobni uze na sebe još veći podvig, zatvorništvo. To se dogodilo na sledeći način. U vreme o kome je reč, starešina Sarovski beše otac Nifont, čovek bogobojažljiv, pun vrlina, bratoljubiv i veliki poštovatelj crkvenog ustava i poretka. A otac Serafim od smrti starca Isaije, uzevši na sebe zavet molčanija, življaše u svojoj pustinji bezizlazno, kao u zatvoru. Ranije on nedeljom i praznikom odlazi u obitelj radi svete pričesti, a sada, posle molitvenog podviga na kamenu, noge ga boljahu i on nije mogao da ide. Mnoge monahe sablažnjavaše nedoumica, ko prepodobnog Serafima pričešćuje svetim tajnama. Zbog toga starešina sazva manastirski sabor od najstarijih jeromonaha i iznese pred njih pitanje o pričešćivanju Serafima. Posle većanja starci rešiše predložiti ocu Serafimu da, kao i ranije, dolazi u manastir radi pričešćivanja svetim tajnama ako ga noge služe, a ako ga pak noge ne služe, onda da dođe i stalno živi u manastirskoj keliji. Na saboru bio je rešeno da se odluka dostavi starcu Serafimu preko brata koji mu nedeljom nosi hranu, pa neka izabere što želi. Brat tako i uradi, ali mu prvi put starac ne odgovori ni reči. Bratu bi je rečeno da iduće nedelje po drugi put postavi ocu Serafimu predlog manastirskog sabora. Tada sveti starac, blagoslovivši brata, zajedno sa njim uputi se peške u manastir. Prihvativši drugi predlog manastirskog sabora, prepodobni dokaza da zbog bolesti nije bio u stanju dolaziti u manastir nedeljom i praznikom, kao što je to činio ranije. Ovo se dogodilo 8. maja 1810. godine, kada prepodobno Serafimu beše 50 godina. Vrativši se u obitelj posle 15-godišnjeg boravka u pustinji, otac Serafim se, ne svraćajući u keliju, uputi u bolnicu. To se dogodilo danju pre početka celonoćnog bdenja. Kada zazvoniše zvono za bdenje, otac Serafim se pojavi na bdenju u hramu Uspenja Bogorodice. Sva se bratija začudiše kada se među njima u tren oka prenese glas da je otac Serafim odlučio da se nastani u manastiru. Sutradan, 9. maja, na dan svetoga Nikolaja Čudotvorca, otac Serafim pođe po običaju svom u bolničku crkvu na ranu liturgiju i pričesti se svetim tajnama Hristovim. Iz hrama on ode u keliju Nifonta i uzevši od njega blagoslov, nastani se svojoj staroj manastirskoj keliji. Tu on nikoga nije primao, nikada nije izlazio i ni sa kim nije ni reč progovorio, to jest uzeo na sebe novi težak podvig zatvorništva. O podvizima oca Serafima u zatvoru zna se vrlo malo, jer on nikoga nije puštao k sebi, niti je s kim razgovarao. U keliji svojoj on nije imao ništa, čak ni od najneophodnijih stvari. Ikona Bogorodice pred kojom je stalno gorela sveća i jedno drvo koje je zamenjivalo stolicu, to beše sve. Za sebe pak strogi podvižnik ne upotrebljavaše čak ni vatru. U to vreme on je nosio pod košuljom na leđima veliki gvozdeni krst radi umrtvljavanja tela da bi duh spasio. Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 5. glava, 5. stih. No verige i kostret otac Serafim nije nosio nikada, niti je drugima savjetovao da ih nose. Ko nas uveri rečima ili delom, govorio je on, iako mi evanđelski podnosimo uvrede, eto nama veriga i eto i kostreti. Ove duhovne verige i kostreti su iznad gvozdenih. Odeću prepodobni nosaše istu, kao i u pustinji. Voda mu beše jedino piće, a hrana tucano nesamleveno brašno od ovsa i beli rezani kupus kiseli.
Vodu i hranu donosio mu je monah Pavle, koji je živeo u njegovom susedstvu. Izmolivši molitvu pred Kelijom Starčevom, brat je ostavljao hranu pred vratima. A zatvornik je, da ga niko ne bi video, pokrivao sebe velikim čaršafom i uzevši posudu klečeći, unosio je u svoju keliju kao da ju je primao iz ruku Božijih. Zatim, okrepivši se, on je ostavljao posudu na pređašnje mesto, opet sakrivajući svoje lice čaršafom po ugledu na drevne pustinjožitelje koji su isto tako sakrivali lice svoje. Molitveni podvizi oca Serafima u zatvoru bejahu vrlo teški, veliki i raznovrsni. Oni i ovde kao u pustinji ispunjavaše svoje pravilo i sva svakodnevna bogosluženja osim božanstvene liturgije. Pored toga, on se predavaše podvigu umne molitve, govoreći u srcu neizmenično te molitvu Isusu, te bogorodičnu. Ponekad se sveti starac, stojeći na molitvi, pogružavao u dugotrajno umno slavljenje Boga. Stajao je pred svetom ikonom, ne čitajući nikakvu molitvu i ne praveći poklone, već samo umom i srcem slaveći Gospoda. U toku nedelje, otac Serafim je pročitao celi Novi Zavet ovim redom. U ponedeljak Evanđelje po Mateju, utorak po Marku, sreda po Luki, četvrtak po Jovanu, a ostale dane dela i poslanice svetih apostola. Ponekad se kroz vrata čulo kako on, čitajući, tumači za sebe Evanđelje i dela svetih apostola. Dela svetih apostola on je tumačio na glas, i to dosta dugo vremena. Mnogi su dolazili i slušali reči njegove sa nasladom, utehom i duhovnom korišću. Nekad je on sedeo nad knjigom i prevrćući listove sav utonuo u slavljenje čiste uzvišene misli Svetoga Duha. Nijedan mu se deo tela nije micao, oči su stalno bile uperene na jedan predmet. Potpuno udubljivanje oca Serafima u evanđelske istine ne ostade nenagrađeno odozgo. Najvažnije svedočanstvo tome je to što je on bio udostojen nedokučive uznesenosti u nebesku obitelj, slično svetom apostolu Pavlu, svetom Andreju Jurodivom i prepodobnom Varsanufiju, koji bejahu uzneseni do trećega neba. O tome neshvatljivom za običan ljudski razum, viđenju ili otkrovenju poslušnik Jovan Tihonov, kasnije jeromonah Joasaf, kazuje ovo. Jednom, posle izlaska oca Serafima iz zatvorništva, poseti me jedan bogoljubivi brat, sa kojim sam obično delio svaku radost i utešnu reč izrečenu ocem Serafimom. U toku razgovora on me iznenada upita da li mi je otac Serafim otkrio veliku tajnu o tome kako je bio uznesen u nebeske obitelji. Ja mu odgovorih da ništa nisam čuo o toj velikoj milosti Božijoj. Istadoh ispitivati brata da mi on što više kaže o tome, ali on pri svojoj želji svojoj nije mogao ništa jasno reći o tome. Ispitujući brata, ja sam s nestrpljenjem čekao da se spusti večer, pa da otiđem k ocu Serafimu i zamolim ga da mi ublaži dušu govorenjem o toj velikoj milosti Božijoj. Ja to učinih čim pade večer. Starac me dočeka kao otac i odmah za mnom zaključa vrata. Kada smo seli i ja taman htedoh da ga upitam za tajnu, on mi tog trenutka rukom svojom zatvori usta i reče: ogradi sebe ćutanjem. I onda mi stade izlagati sa sopstvenom jednostavnošću istoriju proroka, apostola, svetih otaca i mučenika. Svi sveti, govoraše on, koje je crkva Hristova postavila, ostavili su nam svoj život kao primer za podvizavanje. Svi su oni bili poznati nama ljudi, ali su tačnim ispunjavanjem zapovesti Hristove dostigli savršenstvo i spasenje, našli blagodat, udostojili se raznih darova Svetoga Duha i nasledili carstvo nebesko. A pred carstvom nebeskim sva slava ovog sveta je ništa.
Sve naslade ovog sveta nemaju ni senku onoga što je u nebeskoj porodici ugotovljeno onima koji Boga ljube, jer tamo je večna radost i slavlje. No, da bi naš duh stekao slobodu, da se uznese tami i hrani slatkim razgovorima sa Gospodom, nužno je smirivati sebe neprestanim bdenjem, molitvom i imanjem na umu Gospoda. Eto, ja, ubogi Serafim, radi toga prelazim evanđelje svaki dan. U ponedeljak čitam Matejevo od početka do kraja, u utorak Markovo, u sredu Lukino, u četvrtak Jovanovo i ostale pak dane pročitam apostolska dela i poslanice i nijedan dan ne propustim, a da ne pročitam dnevno evanđelje i apostole i sve tome. Time se ne samo duša moja, nego i samo telo moje naslađuje i oživljava, time što razgovara sa Gospodom, što držim u pameti svoj život i stradanja njegova, što dan i noć slavoslavim, hvalim i blagodarim iskušitelja mog za sve milosti njegove, izlevane pod ljudski i na mene nedostojnog. Posle toga starac ponovo reče: radosti moja, molim te, stekni duh mirni i onda će 1000 duša se spasiti oko tebe. I ovo on ponovi još 2 puta. Onda u neopisanoj radosti povišenim glasom starac reče: evo, ja ću ti kazati o ubogom Serafimu, pa spustivši glavu nastavi: milinom mi ispuni dušu reč Gospoda moga Isusa Hrista. Mnoge se obitelji u domu oca moga. Od Jovana 14. glava 2. stih. To jest za one koji služe njemu i proslavljaju sveto ime njegovo. Na ovim rečima Hrista Spasitelja zadržah se ja, ubogi, i poželeh da vidim te nebeske obitelji. I Gospod ne liši mene, ubogog, svoje milosti, ispuni mi želju i molbu, i ja bih uznesen u nebeske obitelji, samo ne znam, sa telom ili bez tela, Bog zna, to je nedokučivo. A o toj radosti nebeskoj koje tamo osjećah, nemoguće je da ti iskažem. I sa ovim rečima otac Serafim začuta. U to vreme on se malo nagne napred, glava mu se sa zatvorenim očima preklopi i on otvorenu šaku desne ruke sasvim polako i ravnomjerno kretaše prema srcu. Lice mu se potpuno menjaše i izdavaše divnu svetlost i na kraju toliko zasija da je bilo nemoguće gledati u njega, a na usnama i u celom izrazu njegovom beše takva radost i nebesko ushićenje da ga je zaista bilo moguće u to vreme nazvati zemaljskim anđelom i nebeskim čovekom. Za sve to vreme tajanstvene tišine on kao da je slavio nešto sa smirenjem i slušao nešto sa zaprepašćenjem. No, sa čime se upravo naslađivala duša pravednikova, jedino Bog zna. Pravednik Božiji, po nemoći ljudskog jezika, ne beše u stanju da mi rečima objasni čudesno uznesenje svoje i nebeske obitelji, ali mi to pokaza neobičnom svetlošću lica svoga i tajanstvenom tišinom svojom. A ja, mada sam bio očevidac ovog divnog događaja, uvek ću reći jedno te isto: Bog zna kako se sve to odigrava. Posle prilično duge tišine, koja je po mom mišljenju potraje oko pola sata, otac Serafim stade ponovo govoriti i u najradosnijim osjećanjima, uzdahnuvši sa smirenjem, reče: ah, premili oče Jovane, kad bi ti znao kakva je to radost, kakva slatkost očekuje dušu pravednika na nebu, ti bi se onda odlučio da u ovom privremenom životu sa blagodarnošću podnosiš sve muke, gorenja i klevete, pa čak kada bi i sama ova kelija naša, pritom on pokazan na svoju keliju, bila puna crkva, i kada bi crvi jeli telo naše u toku celog zemaljskog života, i onda bi svim srcem trebalo pristati na sve to, samo da ne budeš lišen ove nebeske radosti koju Bog ugotovi onima koga ljube. Tamo nema ni bolesti, ni žalosti, ni uzdisanja, tamo je neiskazana radost, tamo će pravednici zasijati kao sunce.
No, kada tu nebesku slavu i radost nije mogu iskazati ni sam sveti apostol Pavle, druga poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 12. glava, 4. stih, kakav će onda drugi jezik ljudski biti u stanju da izrazi krasotu nebeskih naselja u kojima će se nastaniti duše pravednih. U toku svih godina svoga zatvorništva prepodobni se starac svake nedelje i praznika pričešćivo svetim tajnama Hristovim, koje su mu iz bolničke crkve donosili u keliju posle rane liturgije. A da nikada ne zaboravi na sat smrti i da bi ga što jasnije i neposrednije zamišljao, sveti Serafim zamoli da mu naprave mrtvački sanduk i stave u predsoblje njegove zatvorničke kelije. Želja svetog starca bi ispunjena. U jednom celom komadu hrastovom izbušiše mu mrtvački sanduk sa poklopcem koji je neobojen stalno stajao u predsoblju. Tu se starac često molio, spremajući se za odlazak iz ovog života. U razgovorima sa Sarovskom bratijom, otac Serafim je često govorio o sanduku. Kada budem umro, molim vas, položite me u moj mrtvački sanduk. Duhovnim podvizima svojim sveti podvižnik je dodavao telesni rad, osvežavajući ponekad zamorene staračke grudi svežim vazduhom. Rano pre zore, kada sve još spava, sveti starac, govoreći Isusovu molitvu, prenosio je između nadgrobnih spomenika neveliku količinu drva sa jednog mesta na drugo, bliže njegovoj keliji. Kada ga jednom manastirski iskušenik, buditelj, primeti i obradovan baci se pred njega celivajući mu noge i proseći blagoslov, otac Serafim ga blagoslovi i reče mu: ogradi sebe tišinom i pazi na sebe. Provivši u zatvorništvu oko 5 godina, sveti starac potom izmeni u nekoliko prijašnjih izgled svog zatvorništva. Vrata kelije njegove bejahu otvorena i svako je mogao dolaziti k njemu, ali on nije odgovarao na pitanja, držeći se svog zaveta molčanija i produžujući svoja duhovna zanimanja. Tadašnji episkop Tamborski Jona, koji je često posećivao Sarovsku obitelj, zatraži jednom da lično vidi oca Serafima. U tom cilju dođe on k njegovoj keliji, ali prepodobni otac, čvrsto ispunjavajući svoje zavete pred Bogom i čuvajući se čovekove ugode, ne naruši on ovoga puta svoje molčanije i zatvorništvo. Očigledno za prepodobnog Serafima još ne beše nastupilo vreme da ostavi zatvorništvo. Tako je to shvatio i preosvećeni vladika, koji odbi predlog igumana Nifunta da se vrata od kelije skinu sa njihovih kuka, rekavši: da nekako ne pogrešimo i ostavi starca na miru. No, ubrzo posle toga za prepodobnog Serafima stvarno nastupi sat da sasvim ostavi podvig svog zatvorništva i molčaništva. Sa potpunim samoodricanjem, trpljenjem, smirenjem i nestidnom verom prolazeći put monaha, pustinjaka, stolpnika, molčanika i zatvorenika, on steče sebi veliku čistoću duševnu i udostoji se od Boga viših blagodatnih darova duhovnih. I tada, po volji Svevišnjeg, on moraše ostaviti bezmolvje i pridružujući sav život u Bogu i za Boga, život ispunjen najuzvišenijim odricanjem od sveta, stupi na služenje tom istom svetu svojom ljubavlju, bogodatnim blagodatnim darovima učiteljstva, vidovitosti, čudesa i isceljenja, svojim duhovnim rukovodstvom, molitvom, utehom i savetima. Na taj način prepodobni Serafim uze na sebe previsoki podvig takozvanog staračestva, staraštva, kome i okonča svoj mnogotrudni i pravedni život. Ovaj podvig starac započe tako što počne razgovarati sa posetiocima, a pre svega sa monasima. Monasima je savjetovao da strogo drže sva monaška pravila, da crkvena bogosluženja vrše neizostavno po crkvenom ustavu, da nepopustivo prisustvuju bogosluženjima u hramu, da budno prate sva bogosluženja,
da se neprestano bave umnom molitvom, da živo i usrdno obavljaju sa smirenjem svoje poslušanje, da za stolom sede sa strahom Božijim, da bez opravdanog razloga ne izlaze iz manastira, da se uzdržavaju od samovolje i samodelovanja, da trpljivo podnose sva iskušenja, da čuvaju međusobni mir i tako dalje. Posle toga sveti starac poče primati Mirjane. Vrata njegove kelije bejahu otvorena svima od rane liturgije do 8 navečer. Sve je primao rado, svakome davao blagoslov i kratke potrebne pouke. Posetioc je primao deven kao i obično u belu potpasu i polumantiju, nedeljom i praznikom imao je na sebi još rukavice, pošto se tih dana pričešćivao. Sa naročitom ljubavlju sveti starac je primao one kod kojih je primećivao iskreno i smireno kajanje i one koji su pokazivali plameno usrđe duhovnim životom. Posle razgovora sa takvim, on je na njihove priklonjene glave stavljao kraj od epitrahilja i svoju desnu ruku i predlagao im da izgovaraju za njim ovu molitvu za pokajanje. Sagreših ja, Gospode, sagreših duhom i telom, rečju i delom, umom i pomišlju i svim svojim čulima, vidom, sluhom, mirisanjem, ukusom, pipanjem, voljno i nevoljno, svesno i nesvesno. Zatim on je sam čitao molitvu kojim je razrešavao od grehova, što je posetiocima davalo olakšanje svesti i neku duhovnu nasladu. Posle toga on je krstio i pomazivao čelo posetioca jelejem i sveće pred ikonom Majke Božije, smirenje koje on nazivaše radost svih radosti. A ako je to bilo popodne, dao je svetu bogojavljansku vodicu i blagosiljao komadićem nafore iz svetog hleba, osveštanog na celonoćnom denju. Potom, celivajući posetioca, govorio je u svako vreme: Hristos voskrese, i davo im je da celivaju ikonu Majke Božije ili krst koji je visio na njegovim grudima. Posetioce koje su mu otkrivali neke svoje naročite duševne muke i patnje, sveti starac je očinski tešio i davo im potrebne savete i duhovne lekove. U drugim slučajevima on je predlagao hrišćanske pouke, naročito ih upućujući na sećanje na Boga, na molitvu i celomudrenost. U svim takvim slučajevima on je osobito zagovarao da se uvek ima na jeziku i srcu molitva Gospodnja, Oče naš, molitva anđelska, Bogorodice Djevo, radoj se, simbol vere i molitva Isusova, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnoga. U tome neka bude, govorio je on, sve tvoje bdenje i obučavanje. Išao ili sedeo, odlazio ili dolazio, radio ili u crkvi stajao pre početka bogosluženja, to ima i neprestano u ustima i u srcu svome. Takvim prizivanjem imena Božijeg tu ćeš naći spokoj, dostići ćeš čistoću duhovnu i telesnu i u tebi će se useliti sveti duh, izvor svih dobara, i on će te rukovoditi u svetinji i u svakoj pobožnosti i čistoći. Svetog starca posećivali su ugledni ljudi i visoki državni činovnici i članovi carske obitelji. Jer verujući u njegovu svetlost i vidovitost, oni su tražili od njega pomoć u čisto žiteljskim nevoljama i on im je usredno pomagao. Tako jednom dotrču u manastir prost seljak sa kapom u rukama, razbarušene kose, i sav očajan upita prvog monaha koga sretne: Je li si ti otac Serafim? A kada mu pokazaše gde je otac Serafim, on polete k njemu, padne mu pred noge i uverljivo mu stade govoriti: Meni su ukrali konja, a ja sam sada bez njega potpuni siromah, ne znam čime ću porodicu hraniti. A kažu da ti pogađaš. Otac Serafim ga umiljato uhvati za glavu i privukavši je k svojoj glavi reče mu: Ogradi sebe tišinom
i pohitaj u to selo, kaže mu on ko je. Kada budeš ulazio u njega, ti svrati sa puta na desno, zaobiđi 4 kuće, pa ćeš ugledati kapiju, uđi na nju, odveži svoga konja sa drveta i izvedi konja tiho. Seljak odmah sa verom i radošću potrčao prema dobijenim uputstvima, nigde se ne zaustavljajući. Posle se u Saravu prenese glas da je on stvarno našao konja na ukazanome mestu. Drugi isti slučaj kazivao je otac Pavle, monah saravski. Jednom govorahu on privedoh k ocu Serafimu mladog seljaka sa uzdamo rukama, koji je plakao, jer beše izgubio konja i ostavio ih same. Posle pak nekog vremena ja opet sretog tog seljaka i upitah ga: šta? Dakle, je li si našao svoje konje? Kako da ne? Našao sam, odgovori seljak. Gde i kako? Upitah ga ja dalje, a on odgovori: otac Serafim mi reče da idem na trg, da ću ih tamo videti. Ja odem i zaista tamo videh svoje konjiće, uzmem ih i odvedem svojoj kući. Neretko sveti starac je takođe isceljivao nedužne, pomazivajući ih jelejem i sveće što je visila u njegovoj keliji pred spomenutom ikonom Majke Božije. No, i pored svega toga, prepodobni Serafim još ne beše potpuno ostavio svoje zatvorništvo. Iako je bio skinuo sa usta pečat molčanija i primao posetioce, ipak on sam nije nikada izlazio iz svoje kelije. Uskoro za prepodobnog Serafima nastupi vreme da potpuno ostavi svoje zatvorništvo. Ali pre nego što se odlučio na to, on se molitvom obrati Bogu da mu otkrije svoju volju po toj stvari. I gle, noći uoči 25. novembra 1825. godine, njemu se u snovima javi Mati Božija zajedno sa svetima toga dana, Klimentom Rimskim i Petrom Aleksandrijskim, i reče mu da izađe iz zatvorništva i da posećuje pustinju. Sutradan, ustavši od sna i završivši svoje uobičajeno molitveno pravilo, on saopšti svoju želju igumanu Nifontu, od koga je i dobio blagoslov za to. Od toga vremena prepodobni stade posećivati svoju pustinsku keliju i moliti se u njoj. Sveti starac naročito često išao na takozvani bogoslovni izvor. Ovaj se izvor nalazio na 2 kilometra od manastira i postojao je od davnih vremena, ali je bio zapušten. Izvorište mu je bilo pokriveno nadstrešnicom od drveta, zasutom zemljom, voda mu je oticala samo kroz jednu cev. U blizini izvora stajaše na stubama ikona svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova, po čemu je izvor i dobio svoj naziv. Ovo mesto se sviđalo svetom Serafimu. Po njegovoj želji izvor je bio očišćen i obnovljen, nadstrešnica uklonjena i umjesto nje napravljen nov krov sa cevima. Tu starac stade najviše provoditi vreme, baveći se mišljenjem o Bogu i telesnim radovima, jer zbog bolesti on već nije mogao odlaziti u svoju keliju. Prepodobni sakupljaše kamenčiće po reci Sarovki i njima popločaše izvor. Načini kraj izvora i vrt za sebe i tu uzgajaše povrće. Na brežuljku blizu izvora bi načinjena za starca malena brvnara bez prozora, pa čak i bez vrata, sa zemljanim ulazom pod malim zidom. Uvlačeći se u brvnaru, prepodobni otac se u tom ubogom skloništu odmarao posle rada, sklanjajući se od podnevne žege. Kasnije mu je napravljena nova kelija sa vratima i peći, ali bez prozora. Tu, u svojoj pustinji, on provođaše sve radne dane, a navečer se vraćaše u manastir. To mesto počeše nazivati donjom pustinjom oca Serafima, a izvor studencem oca Serafima. Dirljivo je bilo videti ovog smirenog, pogrbljenog starca koji se podupire motikom ili sekirom u pustinji, kako seče drva ili obrađuje vrt sa ubogom kamilavkom na glavi,
u pohabanoj mantiji, sa torbom na leđima u kojoj se nalazi evanđelje i kamenje i pesak radi mučenja tela. Na pitanje nekih, radi čega on to nosi na leđima, sveti starac je odgovarao rečima svetog Jefrema Sirina: mučim onoga koji mene muči. Broj posetilaca blagodatnog starca se stade naglo povećavati. Jedni ga očekivahu u manastiru, drugi su mu dolazili u pustinju, želeli su da ga vide i dobiju od njega blagoslov i pouku. Potresno je bilo videti kada se sveti otac vraća u svoju pustinju posle svete pričesti, u mantiji, epitrahilju i rukavicama. Gomile naroda su se tiskale oko njega i usporavale mu hod. No, u to vreme nije ni sa kim govorio, nikome nije dao blagoslov i kao da nikoga nije video, sav udubljen u razmišljanje o blagodatnoj sili svete tajne. Iguman Nifont, koji je duboko poštovao i volao blagodatnog starca, govorio je povodom mnoštva posetioca svetom Serafimu: kada otac Serafim življaš u pustinji, prvoj i dalekoj, onda on drvećem zakrči sve prilaze k njemu, da mu narod ne bi dolazio, a sada stade primati sve, te do ponoći nema mogućnosti da se manastirska vrata zatvore. Od tog doba u prepodobnom ocu Serafimu Bog otkri vernicima istinu i veliko dragoceno blago. Naročito beše sladak, utešan i koristan za dušu razgovor blagodatnog starca, prožet nekom osobitom ljubavlju i prepun neke tihe, životvorne vlasti. I celokupno njegovo ophođenje sa posetiocima odlikovaše se pre svega dubokim smirenjem i opraštajućom delatnom ljubavlju Hristovom. Reči njegove zagrejavahu srca, čak i ona okorela i hladna, ozariše dušu dubokim razumevanjem, podstičući ih na suzno i skrušeno pokajanje, izazivahu radost i nadu na mogućnost povratka i spasenja čak i kod okorelih i izgubljenih grešnika, ispunjavahu dušu blagodatnim mirom. Ma ko došao ka njemu, bednik ili bogataš sa raskošnim haljinama, sa ma kakvim mukama na duši, gresima, potrebama i sa ma kakvim savetima, sve ih on s ljubavlju grljaše, svima se do zemlje klanjaše i blagoslovljavajući ih samim ruke celivaše. Nikoga on surovo ne koraše, niti strogo izobličavaše, niti na koga ne nalagaše teški teret, sam noseći krst Hristov sa svim tugama. Ponekad je on i izobličavao, ali kratko, razblaživajući reč svoju smirenjem i ljubavlju. Starajući se da savetima probudi glas savesti, on je pokazivao put spasenja i često puta tako da slušalac nije odmah ni shvatao da je reč o njegovoj duši, no potom je sila reči začinjenih blagodaću neizostavno vršila svoj uticaj. Od njega nisu izlazili bez stvarne pouke ni bogati, ni siromašni, ni prosti, ni učeni, ni velikaši, ni obični ljudi. Za sve njih bilo je dosta žive vode koja je tekla iz usta molčanika, smirenog i ubogog starca. Narod je kod njega dolazio svakodnevno na hiljade, naročito u toku posljednjih 10 godina njegovog života. Svakodnevno je pred njegovom kelijom u Sarovu bilo oko 2000 ljudi, pa i više. Njemu to nije bilo teško i on je za svakoga nalazio vremena da razgovara na korist duše. U nekoliko reči on je objašnjavao svakome ono što mu je upravo bilo najpotrebnije, otkrivajući često puta najiskrenije pomisli posetioca. Reči svoje, kao i sav život svoj i sva dela svoja, prepodobni otac Serafim dobivaše na Svetom pismu, na pismima svetih otaca i na poučnim primerima iz života svetitelja, ugodnika Božijih. Pri tome, blagodatni starac naročito je uvažavao ove svetitelje koji se pokazaše najhrabriji pobornici i najsjajniji nosioci pravoslavne vere, kao Vasilija Velikog,
Gligorija Bogoslova, Jovana Zlatoustog, Klimenta Papu Rimskog, Atanasija Velikog, Kirila Jerusalimskog, Ambrosija Medolijanskog i njima slične. Sveti Serafim je sa posebnim žarom čuvao i branio čistoću pravoslavlja. Tako, kada ga jednom prilikom upita neki raskolnik koja je vera bolja, crkvena ili staroobrajadačka, on mu odgovori kao onaj koji vlast ima. Ostavi svoja buncanja. Naš život je more, naša sveta pravoslavna crkva je lađa, a sam Spasitelj je krmanoš, zbog svoje grešne nemoći sa mukom preplivavaju more života i svi se ne spasavaju od davljanja. Kuda ti onda hoćeš sa svojim čamcem i na čemu zasnivaš svoju nadu, da se spaseš bez krmanoša? Zbog čistoće duše, dobivši od Boga dar vidovitosti, Sveti Serafim je često davao po nekim posetiocima pouke koje su odgovarale njihovim najtananijim osjećanjima i najskrivenijim mislima, iako mu ih oni nisu govorili. Evo jednog takvog primjera. Jednom prilikom dođe iz radoznalosti u Sarov general Lajtnant L, razgledavši manastir. On htede da otputuje, ne dobivši ništa za svoju dušu. No njega zaustavi Spahija Prokčin, nagovarajući ga da svrati kod starca Serafima. General u početku odbijaše, ali na uporno navaljivanje Prokčinovo on pristade. I čim stupiše u keliju, starac Serafim, idući mu u susret, pokloni se generalu do nogu. Ovakva smirenost porazi gordog generala, a Prokčin, videvši da ne treba da ostane u keliji, izađe u predsoblje. General pak, okićen ordenjima, ostade oko pola sata u razgovoru sa starcem. Za nekoliko minuta začuje se plač iz starčeve kelije. General je plakao kao malo dete. Za pola sata otvoriše se vrata i Sveti Serafim izvede generala ispod ruke, koji je i dalje plakao, prekrivši lice rukama. Ordene i kapu general beše zaboravio u keliji. Otac Serafim mu iznese i zakači mu ordene na mantilu. Kasnije je taj general pričao da je proputovao celu Evropu, da poznaje mnoštvo ljudi, ali da je prvi put u životu vidio ovakvu smirenost sa kakvom ga je susreo zatvorenik Sarovski i da do tada nije znao za takvu vidovitost sa kakvom mu je starac otkrio sav njegov život do najtajnijih pojedinosti. A kada su mu za vreme razgovora sa ocem Serafimom poispadali ordeni sa grudi, vidoviti starac mu je rekao: to je zato što si ih nezasluženo dobio. Ljubav blagodatnog starca bila je prosto sveobuhvatna i bezgranična. Izgledalo je da on voli sve i svakoga više nego što majka voli svoga milog sina jedinca. Nije bilo stradanja, nije bilo nevolje u bližnjega, a da ih on ne oseti, ne primi u svoju dušu i ne nađe odgovarajuće lekove. I na taj način on postade u očima pravoslavnog ruskog naroda utočište, duhovni oslonac i uteha svima koji stradaju i pate, svima koji su natovareni i jadni, svima kojima je potrebna milost Božija i pomoć blagodatna. Lica svih uzrasta, zvanja i stanja, oba dva pola detinski poverljivo, iskreno i prostosrdačno, otvarali su pred njim svoju dušu i srce, svoje sumnje i nedoumice, svoje duhovne potrebe i muke, svoje grehe i svoje grešne pomisli. A da sve to posetilac ispovedi bez lažnog stida i prikrivanja, nekome je priticao u pomoć sam starac, vidovito čitajući u duši njegovoj i na glas mu govoreći njegove grehe i pomisli. Sa ljubavlju prebogati sveti starac sve je umirivao i niko nije odlazio od njega bez olakšanja i društvenog umirenja, bez stvarne pouke i blagodatne utehe. Niko, ni bogati, ni siroti, ni prosti, ni učeni, ni poniženi, ni ugledni. I svi su osjećali njegovu veliku ljubav i njegovu blagodatnu silu
I neretko se događalo da potoci suza krenu iz očiju tvrda i okamenjene srce. Često je prepodobni otac Serafim izazivao kod mnogih zavist, prekore ili nedoumice što on prima bez razlike, što svima podjednako čini dobro, što sve u istoj meri pažljivo sluša, teši i poučava, ne razlikujući ni pol, ni zvanje, ni imovno stanje, ni moralne odlike svojih pojedinaca. Povodom toga, prepodobni otac je ne jednom govorio: pretpostavimo da ja jedanput zatvorim vrata svoje kelije. Posetioci kojima je potrebna utešna reč zaklineće me Bogom da im otvorim vrata. No, ne dobivši od mene odgovor, oni će sa tugom odlaziti svojoj kući. Kakvo opravdanje ja mogu dati Bogu na strašnom sudu njegovom? Drugom prilikom, kad jedan inok upita starca: što ti sve učiš? On odgovori: ja se držim učenja crkve koja peva, ne sakriva je reč Božiju, već objavljuju čudesa njegova. Tako je sveti starac smatrao za svoju savest, za dužnost svog života da prima sve koji mu dolaze i da će zato dati odgovor na strašnom sudu Božijem. A kada bi primetio da posetioci slušaju njegove savete, drže se njegovih pouka i sa puta greha i propasti stupaju na put vrline i spasenja, on se nije veselio tome kao plodom svoje delatnosti, niti je to pripisivo sebi, nego je, blagosiljajući za sve dobrotvora Boga, govorio u takvim slučajevima: ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svome daj slavu. Psalmi Davidovi, 113. glava, 9. stih. Mi smo dužni udaljavati od sebe svaku radost zemaljsku, sledeći učenje Gospoda Isusa Hrista, koji je rekao: ne radujte se tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su imena vaša napisana na nebesima. Od Luke, 10. glava, 20. stih. Jednom prilikom istovremeno dođu k ocu Serafimu u njegovu manastirsku keliju starešina Vladimirske pustinje jeromonah Antonije i jedan trgovac iz Vladimirske gubernije. Otac Serafim zamoli starešinu da sedne i pričeka, a sa trgovcem stane odmah razgovarati. Milostivo, blago i nežno izobličavao je njegove poroke i davao mu savete. Svi tvoji nedostaci i nevolje, govoriše mu on, posljedice su tvoga strašnog života. Ostavi takav život i ispravi puteve svoje. Opširna reč starčeva o toj stvari beše prožeta tako dirljivom srdačnošću i toplinom, da i trgovac na koga se to odnosilo i slučajno prisutan otac Antonije behu dirnuti do suza. A kada trgovac izađe iz kelije, onda se otac Antonije, dugogodišnji poznanik i poštovatelj oca Serafima, usudi reći svetom starcu: pred vama je duša ljudska otkrivena kao lice u ogledalu. Na moje oči, još ne saslušavši duhovne potrebe i nevolje ovog bogomoljca, vi mu već sve sami kazaste. Sad ja vidim da je vaš toliko čist, da od njega ništa nije sakriveno u srcu bližnjega. No, otac Serafim umete na usta svoju desnu ruku, kako zatvarajući ih, i reče: ne govoriš kako treba, radosti moja. Srce čovekove je otkriveno jedino Gospodu i samo je Bog jedini koji poznaje srce, a srce u čoveka duboko je. Psalmi Davidovi, 63. glava, 7. stih. A otac Antonije ga ponovo upita: pa kako vi to, nijednu reč ne upitaste trgovca, a kazaste mu sve što mu je potrebno? Tada mu sveti Serafim smireno odgovori: on je išao k meni kao i drugi, kao i ti, išao je kao ka sluzi Božijem. Ja, grešni Serafim, tako i mislim da sam ja grešni sluga Božiji, što mi naređuje Gospod kako sluzi svome, tako i ja predajem onome kome treba ono što je korisno. Prvu pomisao koja se pojavi u duši mojoj ja smatram kao ukazanje Božije,
ne znajući šta je na duši moga sagovornika, već samo verujući da mi tako ukazuje volja Božja radi sagovornikove koristi. Kao gvožđe kovaču, tako sam ja predao sebe i svoju volju Gospodu Bogu. Kako je njemu ugodno, tako i radim. Svoje volje nemam, nego što je Bogu ugodno, to i predajem. Međutim, ova blagodatna vidovitost prepodobnog oca Serafima bila je uistinu neobična. Dobijajući pisma, on je često, ne otvarajući ih, znao njihov sadržaj i davao odgovore. Evo reči od ovog ubogog Serafima i tako dalje. Posle blažene smrti njegove nađeno je mnogo takvih neotvorenih pisama na koje je on u svoje vreme odgovorio. Duhom je sveti starac bio u zajednici sa mnogim podvižnicima koje nikad nije viđao i koji su živeli 1000 kilometara daleko od njega. Kada se u zatvoreniku Zadovskog bogorodičnog manastira Grigoriju pojavi misao da promeni svoje prebivalište i povuče se još usamljenije i niko osim njega to nije znao, odjednom k njemu dođe nekakav stranac iz Sarovske pustinje od oca Serafima i reče mu: Otac Serafim mi je naredio da ti kažem, toliko godina boraviš u zatvoreništvu, sramota je da te savlađuju đavolje misli i da ostaviš svoje mesto. Nikuda ne odlazi, presveta Bogorodica zapoveda da tu ostaneš. Rekavši to, stranac se pokloni i ode. A kada ga stadoše tražiti, ne mogaše ga naći ni u manastiru, ni oko manastira. Dok se još ništa nije znalo o ugodniku Božjem Mitrofanu, prvom episkopu Voroneškom i o njegovom predstojećem proslavljenju, pošto još nije bilo nikakvih otkrovenja ni znamenja, prepodobni Serafim je sa nekoliko svojeručno napisanih reči čestitao arhijepiskopu Voroneškom Antoniju otkrovenje svetih moštiju ugodnika Božijeg Mitrofana. Jednom Mirjaninu, nekom A.G. Borotilovu, sveti starac je ne jedanput govorio da će na Rusiju ustati 3 države i mnogo je porušiti, ali će je Gospod zbog pravoslavlja pomilovati i sačuvati. U to vreme ove su reči bile nepojmljive, no kasnije su se događaji obistinili i videlo se da je starac govorio o Krimskom ratu. Od 1831. godine prepodobni je otac mnogima govorio o nadolazećoj gladi. Sarovska se obitelj po njegovom savetu snabdevala hranom za 6 godina, te verujući tome u njoj nije bilo gladi. Kada se u Rusiji prvi put pojavila kolera, prepodobni je otvoreno izjavio da nje neće biti ni u Sarovu, ni u Dijejevu, što su u potpunosti obistinilo, jer od prve kolere nije umro niti jedan čovjek, niti u Sarovu, ni u Dijejevu. Po svom blagodatnom daru i dovitosti, sveti starac je podjednako video i prošlost i budućnost. Sa nekoliko reči ocrtavao je predstojeći život čoveku i govorio reči i davao savete koji su izgledali čudni, ali su ih kasnije događaji opravdali i time ih objedinili kao pune duha vidovitosti. Svojim darom vidovitosti sveti Serafim je donosio raznovrsne koristi bližnjima. Tako jednom doputova iz Penze u Sarov pobožna udovica đakonova po imenu Evdokija. Želeći da uzme blagoslov od prepodobnog oca, ona ga sa mnoštvom naroda doprati iz bolničke crkve i stane iza svih podaleko od njegove kelije, čekajući svoj red. Međutim, sveti starac, ostavivši sve, odjednom je viknuo: Evdokije, dođi ovamo brže. Evdokija se začudi što je on pozvao po imenu, kada je još nikada nije ni video, i priđe mu sa osjećanjem strahopoštovanja i trepeta. Otac Serafim je blagoslovi, daje joj svetu naforu i reče joj: treba da požuriš kući, da bi sina zatekla kod kuće. Evdokija požuri i stvarno jedva zateče svog sina kod kuće.
U njenom odsustvu uprava Penzelske seminarije izabrala je njenog sina za studenta Kijevske duhovne akademije i pošto je Kijev daleko od Penze, trebala ga je što pre ispratiti. I ovaj njen sin, po završetku akademije, postade monah, dobivši ime Irinarh. Zatim je bio nastavnik po seminarijama, rektor i na kraju episkop. Blagočestiva udovica Pelagija Ivanovna Škarina, stanovnica grada Arzamasa, još od malena imala je želju da stupi u monaštvo. No otac Serafim na 5 godina do svoje smrti pretkazao je da će biti sirota, da će se udati, da će imati 7 dece, pri čemu ih vidoviti starac sve nazva po imenima i da će zatim izgubiti muža. Mada je ovo rano predviđeno, ona se u potpunosti obistinila. Varošanskoj Balahin Zajajevoj prepodobni otac je savjetovao da neizostavno stupi u manastir, ali ona je odbila. On joj je kazao i razlog zašto joj to govori. Bićeš nesretna u braku, reče joj, imaćeš mnogo dece, ali ćeš muža izgubiti i ostaćeš udovica i 3 put ćeš imati još veću oskudicu nego pre braka. Zajajeva ne posluša starčev savet, udade se i posle gorko žalila, jer se sve reči oca Serafima ispunjaše na njoj. Nadežda Teodorovna Ostrovska govoraše sledeće. Moj rođeni brat, pukovnik B.T. Ostrovski, po preporuci naše tetke, koja je imala veliku veru prema ocu Serafimu, ode u Sarovsku pustinju k tom vidovitom starcu. Otac Serafim primi moga brata vrlo milostivo i između ostalih poruka odjednom mu reče: Ah, brate Vladimire, kakav ćeš ti biti pijanica. Ove reči silno gorčiše i ožalostiše moga brata. On je imao od Boga mnoge darove i sve ih je upotrebljavao na slavu Božiju. Prema ocu Serafimu gajao je duboku odanost, a prema potčinjenima bio je kao nežni otac. Zato je on sebe smatrao dalekim od pijanstva, koje ne dolikuje njegovom zvanju i načinu života. Vidoviti starac, primetivši njegovu smućenost, reče mu ovo: Uostalom, nemoj da se smućuješ i nemoj se žalostiti. Gospod ponekada pušta da ljudi usrnu k njemu, zapadnu užasne poruke i to radi toga da oni ne bi zapali u još veći greh, visokoumlje i uobraženost. Tvoje će iskušenje proći milošću Božjom. Ti ćeš smireno provoditi ostale dane svoga života, samo ne zaboravljaj svoj greh. Ovo čudno viđenje starca Božjeg stvarno se potom izbi. Zbog raznih okolnosti, moj brat zapade u tu nesrećnu strast, pijanstvo, i na opštu žalost svih rođaka on provede nekoliko godina u tom stanju. Na kraju, zbog molitava oca Serafima i zbog svoje prostosrdačnosti, on bi pomilovan od Gospoda, ne samo što ostavi svoj porok, nego i sav način svoga života potpuno izmeni, trudeći se da živi po evanđelskim pravilima, kao što i dolikuje hrišćaninu. Godine 1832. neki Spahija Bogdanov udostoji se videti prepodobnog oca Serafima u Sarovskoj pustinji. U razgovoru, pored ostalog, Bogdanov upita blaženog starca što bi mu on rekao da čita. Sveti otac odgovori: Evanđelje po 4 glave dnevno, od svakog je evanđelja po 1 i još život pravednog Jova. Jer, iako mu žena govoraše da je bolje da umre, on ipak sve trpljaše i spase se. Uz to, nemoj zaboravljati da šalješ darove onima koji ti nepravdu nanose. Na pitanje Bogdanova treba li se lečiti u bolestima i kako uopšte provoditi život, Bogom mudri pravednik odgovori: Bolest očišćuje grehe. Ipak, kako ti je volja, idi srednjim putem, ne uzimaj na sebe ono što je iznad tvojih moći, pašćeš i đavo će ti se nasmejati, a kada si mlad, uzdržavaj se. Jednom đavo predloži pravedniku da skoči u provaliju, na što ovaj pristade, ali ga Grigorije bogoslov zadrži. Evo šta da radiš.
Kada te ruže, ne ruži. Kada te gone, trpi. Kada te sramote, hvali. Osuđuj sam sebe, pa te Bog neće osuđivati. Potčinjavaj volju svoju volji Gospodnjoj. Nikada ne laskaj. Znaj što je dobro i zlo u tebi. Blažen je čovek koji to zna. Ljubi bližnjeg svoga. Bližnji tvoj, to je telo tvoje. Ako živiš po telu, izgubit ćeš i dušu i telo. Ako pak po Bogu, spasit ćeš ih oboje. Ovi su podvizi veći nego ići u Bogomolju u Kijev ili dalje. Posljednje reči oca Serafima odnosile su se na moju želju da otputujem na Bogomolju u Kijev i dalje, ako on to blagoslovi. No stvar je u tome što ja ovu svoju želju nisam rekao ocu Serafimu, a on je znao za nju jedino darom vidovitosti koju je imao po blagodati Božjoj. Osim dara vidovitosti, Gospod beše obdario prepodobnog Serafima blagodaću isceljenja telesnih bolesti. Još ranije, u 1823. godini, pre nego što je on konačno ostavio svoj zatvor, on učini jedno čudo. Izleči od neizlečive bolesti susednog zemljoposednika M.V. Montorova. Kada bolest ovoga uzme preteće razmere, te mu par kostiju počne ispadati iz nogu i svaka nada u pomoć medicinske beše izgubljena, rođaci i poznanici posavetovaše Montorova da ode k ocu Serafimu, o čijem se svetom životu slava već beše prenela širom cele Rusije. I Montorova, čije imanje beše udaljeno 40 km od Sarova, odvezoše k ocu u Sarov. Sa velikom mukom Montorov bio unesen pred ulaz zatvornikove kelije, koga sa suzama stade moliti da ga isceli od užasnih nevolja. Tada ga starac sa očinskom ljubavlju i srdačnim saosećanjem upita da li on veruje u Boga. I kada mu bolesnik ispovedi svoju čvrstu i potpunu veru u Boga, prepodobni mu umiljato reče: radosti moja, ako ti tako veruješ, onda veruj i u to da je sve moguće od Boga onome koji veruje. Pa stoga veruj da će Gospod i tebe isceliti, a ja, ubogi Serafim, pomolit ću se. Posle toga on se povuče u svoju keliju i nakon kratkog vremena izađe otuda sa svetim jelejem i sveće pored ikone Majke Božije, umiljenje, naredi Montorovu da odveže noge i on pomaza bolesna mesta. I tog trena kraste od rana što pokrivahu telo za tren oka otpadoše. I Montorov dobi isceljenje i bez ičije pomoći sam izađe iz kelije sarovskog čudotvorca. A kada se Montorov, osetivši da je isceljen, od radosti baci prepodobnu pred noge, celivajući ih i blagodareći za isceljenje, starac ga podiže i strogo mu reče: zar je Serafimovo delo da umrtljuje i oživljava, uvodi u pakao i izvodi, šta je tebi, prijatelju? To je delo jedinog Gospoda koji ispunjava volju oni koji ga se boje i sluša molitvu njihovu. Gospodu svemoćnom i prečistoj majici njegovoj odaj blagodarnost. Sa tim rečima smireno mudri ugodnik Božji otpusti Montorova. Ne manje isceljenje izvrši sveti starac 1827. godine nad nekom ženom Aleksandrom Lebeđevom. Ona je više od godinu dana patila od nekih strašnih neobjašnjivih nastupa, praćenih povraćanjem, škrgutom zuba, grčenjem celoga tela, posle čega je ona potpuno pala u nesvest. Takvi nastupi događali su joj se svakodnevno. Lekovi nisu ništa pomagali. Jedan iskusan, verujući i čestit lekar, koji upotrebi sve svoje umeće, na kraju joj dade savet da se osloni na volju Svevišnjega i da od njega moli pomoć i zaštitu, jer je niko od ljudi izlečiti ne može. To izazva duboku tugu kod bolesnikovih rođaka, a nju baci u očajanje. No jedne noći njoj se javi jedna nepoznata žena, vrlo stara, i kada prestravljena bolesnica stade čitati molitvu Svetome Krstu, žena joj reče: ne plaši se mene, i ja sam tako isto ljudsko biće, samo sada nisam iz ovoga sveta, već sam iz carstva mrtvih.
Ustani sa svoje postelje i pođi što pre u Sarovsku obitelj kod ocu Serafimu. On te sutra očekuje kod sebe i iscelit će te. Bolesnica se usudi da je upita: a ko si ti i odakle si? Starica odgovori: ja sam iz Dijejevskog manastira, prva igumanija Agatija. Sutradan rođaci povezoše bolesnicu u Sarov, pri čemu ona putem dobi strahovite nastupe i grčeve. U Sarov stigoše posle kasne liturgije u vreme trpeze bratije, kada se prepodobni starac zatvarao i nikoga nije primao. No, približivši se ka njegovoj keliji, bolesnica još ne beše uspela da se pomoli uobičajenom molitvom, a starac izađe k njoj, uze je za ruku i uvede je u svoju keliju. U keliju joj metne epitrahilju na glavu, tiho izgovori molitve Gospodu i presvetoj Bogorodici, zatim joj napoji bogojavljanskom vodom, dade joj delić nafore i 3 dvopeka i reče joj: svaki dan uzimaj po dvopek sa svetom vodom i otiđi u Dijejevo na grob sluškinje Božije Agatije. Uzmi sebi zemlje i napravi koliko možeš poklona. Agatija te sažaljeva i želi ti isceljenje. Onda doda: kada ti bude teško, ti se pomoli Bogu i reci: oče Serafime, spomeni me na molitvi i pomoli se za mene grešnu, da ne bih opet zapala u bolesti od protivnika i neprijatelja Božijeg. Tada od bolesnice otide primetno sa nekim šumom i bolest joj se više nije vraćala. I posle toga ona rodi 4 sina i 5 kćeri.